Kako smo se upoznali? Upoznali smo se preko jednog mog rođaka, Bekima. On je bio povod za naše poznavanje i tako je naša priča počela. Da još jedan put, pošto Bekim će možda gledati ovaj video, da je naglasim, znači Bekim Alagić, Allah te nagradio. Hvala puno, Bekime. Ja. I tako je to onda bilo da sam ja onda nju pronašao u Facebooku i mi smo se malo prepucavali na komentarima i onda sam je dodao na Facebook. Ja, možda ti dalje možeš onda nešto ispričati. I tako onda krenula naša priča da smo se polako počeli dopisivati. Sjećam se da je bilo jako kasno, onako ja još malo na projektu da radim, malo vamo, malo tamo i ja. Gdje ti nešto sad kaže? Od samog početka je to bilo nekako drugačije. Nije bila ona klasika. Odmah se dalo prepoznati da ima hemije, da je ono nešto posebno. I kod mene i kod njega. Dopisivanje su trajala do ranih jutarnjih sati. Misli tek onda, misli tokom dana. Što se god dešavalo, ja sam njega obavještavala o meni. On je mene obavještavao o njegovim svakodnevnim događajima. I tako da smo onda uskoro prošli određeni dio kilometara da bi se uživo vidjeli i sreli. On je došao iz Austrije do Belgije, ja sam iz Engleske do Belgije, tu smo se uživo vidjeli. Neki pola puta. Pa da, na neki pola puta smo se sastali i tu smo se još bolje upoznali. U biti to je bio onaj susret gdje se sve potvrdilo. Svi oni utisci koji smo ranije sakupili jednog po drugog. Na tom susretu su se samo potvrdili. Pa da. Pa nekako kroz tu svu priču što smo pričali o toj svakodnevnici smo skontali da imamo iste poglede nekako na život i da nekako da imamo isti pogled na život i iste ciljeve i za budućnost i šta ja znam i onda tu se mogla već prepoznati da to nije sad, hajmo reći, neko prijateljstvo ili neka simpatija, nego stvarno da se da se nešto može za život planirati i tu smo se, ja mislim, stvarno oboje našli. Kroz to smo onda i normalno u toku našeg upoznavanja smo se uvijek više i više zbližavali, znači i tu smo se našli, ja mislim, tu je bilo vrlo blisko smo se našli. To je bila ljubav na prvi pogled, a Boga mi na drugi. Babo je isto bio njen sporazuman, pošto prije što ćemo krenuti naći se u Londonu, sam ja bio njenog babu pitao, znači da li on dopušta, znači njenu mamu, naravno, da se ona uda za mene i predložio sam, znači, termin ovo na ljeto da se mi uzmemo ovo ljeto. 2014. znači i onda poslije toga sam otišao, jer Ajla studira u Engleskoj, sam otišao onda za Englesku tako da je zaposlim tamo direktno. Ali sam unaprijed, znači, bio sa ocem dogovorio i ja nisam htio popustiti to da neko Ajlu, da neki drugi uzme Ajlu. Ili kako se mi zovemo u našem riječniku, hubi bubija i tako to. I tako je to onda bilo i dogovorili smo ubrzo onda i termin u vezi svadbe, dobili smo tako termin u svadbenom salonu i nije bilo planirano da šerijetsko vjenčanje bude već prije svadbe 29. jula, međutim, eto, mi nismo se mogli tu suzdržati, htjeli smo što prije da se vidimo, jer je Ajla u Engleskoj malo prije završila već sa ispitima i to. I onda smo se dogovorili da napravimo na 2 mjeseca prije već šerijetsko vjenčanje i prije svadbe, znači. I tako je to onda izbivalo kod nas. I eto, sad smo se uzeli prije 2 dana, bila je svadba prije 2 dana, uzeli smo se, ima već 2 mjeseca. I ja mislim da smo i dalje happy, Bili smo između ostalog u Istanbulu zajedno. Poslije, znači, šerijetskog vjenčanja smo otišli za Istanbul 7 dana i tako, to je to bilo naše prvo putovanje nekako i Nezaboravno.
Kod Amera volim što je iskren, ambiciozan, to mi je jako bitno kod mog muškarca. Volim što se mogu osloniti na njega u dobrim i lošim danima. Bitno je znači za loše dane, jer u dobrim ja se mogu u svakom osloniti. Kod Ajle, ja si ti svoje rekla. Ajde, dvije smeće. Kod Ajle volim što je isto jako iskrena, isto također ambiciozna, znači nije neko što živi od danas do sutra, nego znači ima neke planove, je li to bilo znači plan što se tiče njene možda neke karijere, što se tiče porodice, što se tiče tako svega toga. Volim njen pogled na život, znači jer imamo tu isti, možda našli smo se tu, zato to najviše volim. Razdrgan, vesela i tako, uvijek me može raspoložiti. Kad nisam raspoložen nešto, ona me uspije raspoložiti, to je tako, vesela, ja, to je to. Kad bi njega gledali mojim očima, ništa vas kod njega ne bi nerviralo, ništa kod njega ne bi mrzelo. Mene možda jedino malo nekad nervira da Ajla kad čvrst san ima, da voli da se popriječi dijagonalno preko čitavog kreveta i onda ja moram uvijek na kanti da spavam, na ćošku i ne mogu uspjeti da je razbudim, da kažem haj Ajlo, malo se pomaknem. I što mu uzme često i organ, tako. To je eto možda neka primjedba mala, ali ja mislim se u svemu da nemam se požaliti. Evo jedna mala šala na račun ovog Jorgana. Ako muškarac misli da je žena slabiji pol, neka pokuša da povuče Jorgana na svoju stranu. I što sam isto još zaboravio reći, Ajla vrlo dobro kuha, to mi se isto sviđa. Znam da neću sa njom ostati ako Bog da gladan, što se tiče hrane. A meni se još kod Amera sviđa što je Amer ne samo moj muž, Amer je prije svega moj prijatelj, moj najbolji prijatelj. Njemu se mogu povjeriti u svemu. To mi je jako bitno, da je prije svega moj prijatelj, pa onda moj bračni drug, jeste životni ostanac. Dedem, što kažem. Naporno uzvučite, ne bar da tu. Ali nešto. Ne, to je malo smiješno, moramo i nemošti uvijek ozbiljno. A pa kad sam rekla što te Pa hajde ja snimam. Snimaš. Šta mi kod njega samo ponekad zasmijete, a kad hodamo onako po stanu, pa ovo me zvuči trenutno gore da pupka, pa ja uvijek znam. Koji je tvoj argument za to? Pa čuvam bubrege. Ne, ja nekako nemam pojma, imam tu naviku da volim izvlačiti trenerke i stepavati majice. Pa to je nekako moj hobi nekad u stan kad se nalazim. Sam se upakuju, onda ja to... Ja, i volim se, što kaže Ajla, upakivati, znači volim hrpu deka na sebe baciti i tako to. Je bilo kad sam te zaprosio? Bilo je jako puno lijepih. Bilo je jako puno lijepih događaja, ali ja bih ipak izdvojila naše Zarke. Naše Zarke su bile u Londonu. I to o londonskom oku, tako da smo mogli vidjeti cijeli grad. Amer je unaprijed znao da je to moje omiljeno mjesto u tom gradu i je napravio jedno malo iznenađenje i odveo nas na jednu vožnju. I kad smo došli na sami vrh, onda me zaprosio. To je meni bio najljepši trenutak. Pa da. Pa eto, tako smo sretni što je naša svadba u onoj lijepoj atmosferi obavljena. Sve je bilo super, mi smo zadovoljni. Naši gosti su zadovoljni, što je nama najbitnije. Bilo je lijepo, sve određeno po planu. Taj događaj će nam dugo ostati sjećanje. Kad budemo nekada stara nena i dedo, onda ćemo rado da se prisjećamo te lijepe uspomene.